Akonya no kra metim minkum. Thank you to a barbecue. 7 o'clock the time. DJ Radio or number 1. 7 o'clock the time. 7 o'clock. 7 o'clock the time. Me DJ Obom Chidom DJ Fish. 7 o'clock the time. 7 o'clock. Okay, nyum ye etwaguya. DJ Ben Abenya ka DJ Fish ho. Sip champagne till you're tipsy. Not too much, don't get dizzy. For the reason why the party's jumping. I'm the Kwame Asante so Bom Chidom. For the reason why the party's jumping. Everybody now clapping. Sip champagne till you're tipsy. Not who share Facebook kwa Kwame Asante and the Mako to Facebook in Tentan Cassie and so. Everybody now. Baby. Abusia me jeje utata ko pem se no nsia bebona edi no nsia kasa ebona abreo. Mini akofi ben baby a wo bia nwumre me Charles kese pa. Don't be on me one. So baby. Don't be on me one. Hey, so baby. Don't be on me one. Me daos me Charles ronkon ewo wo Waru baba. Me we am before. Me we am before. No ko Achemodan nursing training ho a wo sunim si na ye senior man ewo ho. Name si Samre enchi akese enkoma wo. Wono wa school fo ni nyina. Sagenu radio. Oh. So ba ya reguya. Moda uton akuto akese enkoma wo. So ni mo. Namanan. So fi manwa. Hey sister Moda. Mama sabayo. Sister Osanye Moda. So fi manwa. Namanan. So ni mo. Nami se mi mama sabayo. Eni abara. Aldo yuri yesunku. Oni dokunura anchi akese enkoma manwumre. On down on night. Oh, shake it fine, fine. Not down on night, not down on night. Oh, shake it fine, fine. I'm tiate, me waru baba. Me we am before, me we am before, me we am before. Abrani masa me chia wo bia wo bia. Ja kuma joy. Ja oba juma sende usi cheche amafo kraba mani aje. That's in fact, sekado mate ni de woody. Meeting amanya. Ba na de wa driver ni amama e mate yo. Sa so no say ja wana say me paka inkodra no. Say de be ya me fenti. Na ndi enti ya be me fenti. David. He unim. Enro anwumre. Ana me on say na o boss ba. Yeah. Killer bubundia. Me na da. Odi Ahenkan Kwame yo ba. Enro anwumre na me friend am say unua. Yes, na me go board drive. Na nze Ghana ha nyina so. The number 1 drive hoster. Killer bubundia. Me na da. Ti me friend am so Kwame na de. Me kwa ko board drive no so when me ba na be ma mola. What I say no de me nua ba so di akire ba. Enti na ba ne ba yen. Awradia. Eti ne baby a hena no. Aje say collect. Konkura ankomo. Me nua correct. What I say. Me nua ku de wo ma Ghana for. We nyankopɔ ya adoma Wednesday. Na ya kan ajebo. Eye na jana ya ba bedru. Action Fire International Church Worldwide, in collaboration with Edna Ashanti, present to you Order for Worship. Yankopon ya adoma 7th to 9th April. Ya kwa kwashemu. Man for ye proof yi.
sa program kese we ebeba so na atifi ntwere ne se let your glory come ma wanumonyam no ensane utumi ne wahode no ensane na unim se eba ne worship an che se frefre twere di amponyankopon ba se ye do na numonyam ne tumi abasasi so enti nyankopon ya adoma asori kese se oto ne nsa afra gidifo nyina we yato yen nsa afra se hwan ukọ presby ukọ methodist ukọ assemblies ukọ church of christ asori bia ukọ bia no ba modern se obeba bi anwumre bia anwumre no nsia pepepe na program no ahyase ewo methodist conference center eho na program no ekoso na wunim ye wo difu kase a awurade abie nani na awurade asra ne ho enye zombe we eyenwo papa ni bi a kire se nyame tumi ne na hoden ewo ne so awurade asra ne ho mienu akomontom aba no a omode sa program chenjiriche eba aye prophet ose Ageman Prempe oye Jewish spiritualist leader from UK a kire se say brochiro United States of hwan a kire se oba edna asante ono so Christ Over Church ono so free US Maryland ena aba omumpo di omo abadada omo ha enya afi no omo eba enti nyame tumi ne na hoden ebesane Wednesday anwumre ne pa obi bi obeba bia no obi ya na found na ye wonwom to fa hodo a program hi omo ba beto nwom ewase boshe ba Jack sanso na nshilaba Prince one owo akimodan ehonomo ena ye wo ahowon so a guest of artists a omo so eba opesie Esther Ofrinkran ena beba ena odihye ba Prince Lance ofri Kumase Dikin Sameba anumpo de ye bi Ahenkan FM obae ebeto nwom wase ni obo sa nwum bi na wotu sa nwum we one ma hoden aha Abraham yemre one ma ni daso Abraham paba eti boamio urade bla 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 voice ne ye dodo enti yankopon ya adoma Dikin Sameba obabi na unim efiada no me na na se war night sa na na naka no war night. Oh, nice. Chese ebeba so. All night no DJ nursing ko. All night service no ebeba so. Na ne tell say me kobi. E na wo so be kobi. Enti obi bia wotie mbia no. Omo modern so obeba program ni bi. Esan say wa ma wa hwerade ohaw amane kodana apinisie adwendwen ene ayi bia da wo so bia no. Fabra na sada no Nyankopon be esi aba abehwew ama problem bi a wo bia no watimi afrim so odan for what so live and current Nyankopon ya adoma Wednesday anwumre na wonim say ayi wokọ kaso a emrante wa bi so omo kwa akwaji sikaduro ama omo akwa akokum abema bi a wanya emfiedu ade akra na eba Ghana se sika ni bre then 16 17 years chone ka se bi o se wiase ne be kwa wi ya sika ni bre be dan ebeba ebi ni o na je se wo hwe de ACC na je se wiase na ekọ wiase na wi ya na bra ya de ani anduro aba me na da o COVID-19 hwe se en fish apie free epum ewo se uko osu na keta uko dura ene enamo asam epoano obi akwa no akofa bi na no na mi bisa se so eye ya de bi na akum omo ode omo aba begu ho na nti se yedi a ye nya problem bi ana sana na omo cheche mu se ni kwan se obi de enam bisa ba owe na be da no ahu wote abo ha na adwene yaho na de aba wonto nti se de be ne se e wo se ja fish we na o kwa yedai ma za ne se de ntimi onim se memempe mojanam ne be yire wo na wonim se ukodru ashama nso a ashama prison ukodru ashama prison se si a meka se ya prisoners na omo edamu no omo buban chese omo dwane posifo esa omo pe omo ache omo enya gro Ghana de ensem sisi ben na de oka mu aide pa ensem sisi se wanti Ahenkan 93.3 FM na chese wa hwade na unim se sofo bi so akwa wi akopa ya asem emete ne na me busa na sofo ikurade ne ha no ai wakwa wi akopa ya osofo mu osofo pon mu wakwa wi akopa ya na ukoton kura nya sen enya gro okay wakwa wi akopa ya pa ma ya che no okay ana
Osofo bi so de asole ni mu ma no e na obo mo tokum ame ache no asem bi asofo bi ko kan bi okofi na ne yiri ni hoyi bi na wakofa bai sofo bi na safo ma pre-system fo ko gina ho no mo hu nyuma na sofo yi omode omoma ki to fom wie ya sofo yi say ye de nwe papa nti sofo wie ya pon asoro wo ye kan so pon ko duru fi na yiri asesa ne ma nyina de kofi ne yiri ja wade so si wudi nwe asemo na wonim se okwa ama sama ha ya taxi driver bi wa bo akwa bi a oya forest adwuma taxi driver no wa bo ni tuo se peya amanawu e wa sha man ha ya okay mini wa ku yemfa onsi ya na yentu so exam dia doso ye kan say ye di akira he ya so di adwe da chi abehwe so fra behwe so afra nti maminya na to aso se wudi yanim akwapem se no si abebo da me jeje utata so tika enu ma me so o ka de dia tim yensi ye dabi ye ko ya chese ye hwewo okay mini ane mama bye bye thank you very much for that bye bye. This is a journey into sound. Hey, mini ya kwa kubo machidomo. My baby. DJ you good what? Say ahodo amana ye kwa donto. Hey, say me odo amwa ye kwa donto. Hey. Oboba emre mechia wate. Oni sofu bedi akune na busuafo nyina nchia sonko enkoma monwumre yi. Chicken baby, I want chicken tonight. Would I like chicken lady? Let's do the party tonight. I feel like chicken baby, I want chicken tonight. Would I like chicken lady? Let's cruise in a party tonight. Hello, my baby girl. Oh, my baby. Hello. Na Easter ikure krom ti sei ni. My pretty one. Na Easter Monday. That makes me so happy, girl. You make me so all that I want you to know that there's no one like you. Really pura cosa. Na April bosom ne da etoso num. Really pura cosa. Never been no person. Whoa. Hey, yeah, groupe. Dem do it. Hey, dem groupe. Wow, hey, yeah, groupe. Asa wono do no ye ba akopɛ. Really. Never been no person. Hey, yeah, groupe. Dem do it. Hey, dem groupe. Wow, hey, yeah, groupe. Dem do it. Sam na mi a wotie mi medin ane Otu Acheampong. Wotie mi free Ahenkan 93.3 FM. Sam me mesre wa so bekoso am wafidie na adaha.
so my feel do you. Really? My feel don't power. My belly. Penny phone na me da wase. Biara wutie me bia so me cheche wa nwumre. Mami Rose wo Vision Vocational School nanem ho. What be a store sam ne wa bia mu ko ha me chia sonko anwumre yi. Baby, you know everything I do for you. You know everything I say for you. So come hold my belly, cause you my only belly. So come hold my belly, cause you my only belly. Ne udru abo bangalo ho a barbering shop bill ho na anwumre yi me koyi me ti a watwa be fe Jack, me chia wate, me da se pa. Me no shop ni di on Camela nche opa sonko but me kase enchia sonko enkoma. We party, me name say director e friend KKB. Mr. KKB Samre me chia sonko. Hey, me no bright baby I will be a me chia wate. Akwaaba YPG Vice President. Oni president nyina me chia manyumre yi. Maya dio. E mabura ya so odin se na matimi ekrakra yen. Hairdresser baby me chia anwumre yi. No oba ya ne enuanu amu store mu nyina. Bosso. So abonum pema ba. Nambio benya bia na odwen say dompe. Sammy ebe ko commercial break. Commercial break. Ahenkan 93.3 FM. Oh man, ya woman. Oh man, ya mama. Yenyi baby ako. Wacha da ya wareni. Wonsom, wanyinyi pa. Me maka kire me ho se daachi meye ni petitiu meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye obrempon daachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wona no obisa kwababo enti tie abrempon na montuo ye dwumadi a ye de aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwesi no nwoche odi Ahenkan kwa me yebo a ene ni petitiu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiu abrempon na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfu a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensantrafo akase asoafo
asɔfo ma gidi nom abɛtwetwe nkɔmɔ abrempɔn na montuo ɛbɛhyɛ mɛbunu nkran hyɛ mɛbunu den sɛ daakye obetumi ayɛ kɛseɛ abɛyɛ abrempɔn enti hyɛ ne nso ɛyɛ ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwame yɛboa akwadawe so a wahunu ne nsa hohoro nti wɔne mpanimfoɔ to nsa didie no wɔno ne wɔtena dwam abrempɔn anamontuo yɛnam saa dwumadie so bɛhyɛ mɛbunu nkran hyɛ mɛbunu den sɛ wɔnyere wɔn ho wɔn bra papa na daakye wɔbɛyɛ nipa kɛseɛ wɔbɛba abɛyɛ abrempɔn kai ɛyɛ ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe A GD4 Action Fire International Church Worldwide, in conjunction with Edna Asante Ministry, Edi Jumedie Sonkukra and Edi Brayen, Ordan for worship, na Botaya Edasunie, or let your glory come. Na Eda Yedipeti Jumano, Bosumi April, Neda Etoso and Song 7, Edi Kopim 9th April 2021. Nonsia and Yumrekain, near Free Jumedie Nasi, and ye baby as a Methodist Conference Hall, Neda Fiada Sono, yet the all night Chinchirinchi, Anya Mema, Ebe Free Ponchirem, Edi Ashisaso, our Methodist Conference Hall. Pastor Jumedie Esinesaso, a prophet or say Ajimani Prempe, Ufri UK Abuchimem, Nani co-host, a prophetess Edna Asante, or also free US Abuchimem, near Obehuyanyom, main artist, our Jumedie Ase, a Inshraba Prince, and of a Boshe Bajak, na guest artist, PSA Esther, Efrin Crime, or Deshia Ba Presla, Efri Kumase, Deacon Sameba, anyone or Keka Upi. Pray, na o banswa, but Modian say, what do ya for Beba, disable, 1 hour touchma, 1 hour won't punchirem, Senya, what show, 1 Peter chapter 2, verse 24. Oh, how be thou so? Upesaf ye unyan kupani yam, and ye now what wadi, it's on se Jumedie, ebe mouso ayo kese, amounts wunyan kupon and yam. Minia, bra, na wa yin shra ewie, se upese, ofre, na unim penin for chicken como, number nini 0553 026773, and now 0246 641362. Come and you will be blessed. Abra, makwaya shopping waba. Se se die edigia befie eti bachira odo. What? Mirror. Yes. Eyisa Medulac Herbal Tea. Eyisa Opinto Herbal Tea. And Eyisa Minta Herbal Tea. And no shopping no. Hey. Now who me saying? Hey. Herbal Tea. Eye nije die. Sana wakachire me. Na wo shanta de apuskelenke. You were here when sa I am aware no. Bo life na se yare hye widie mu a. Na se wo nduru ba bia na wo babro amono. Na me soma bakokora amono. Eno na wo pe. Eno so de tofe akwa. Enye menum Eyisa Herbal Tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac Herbal Tea. Wo de tun so hye kakra na adwo a. Na wo de wo kakra frem. Emfa America na sugar nka ho. No anom ne saa. Uti pow gaga. Eye migraine. Se stress kra na wa bre na hawa. Ebadwo fom ama de wo ye no. Wadwena koso no ye ne yie. Ama mogya no so apompe yie. Obi kra no wo so no. Eye Parkinson disease. Ana obi kra nya brain tumor. Ebejai. Eyisa Opinto Herbal Tea nso e. Eyisa Opinto Herbal Tea. Eno so fatun hyehyem 5 minutes bi achi. Na wanom ne saa emfa hwe mfrem. Ebe boost wo immune system. Ewo wo liver any kidney no ho pa. Na mo ahodene da. Ene menu share football match na ka be hye bi pa. Malaria fever, typhoid, ene jode sonso de ho etwifa won so kra. Ene won so yire wo ho nanom. Na frisa me chewo a me njeja me ho. Ene wo de abewo. Na ye wo Eyisa Minta Herbal Tea nso. E check cholesterol, blood pressure, and diabetes. Ya mani nyina empa fie hada. Debida. Abusia ni nyina benum bida. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Dudua, Kwaisi Christian Herbal Center. Ewo Eyisa Suhum Kofodia Main Road. From 0244 413 247 and now 0248 152323. Eyisa Herbal Tea. Numbi na wabehunu ensesa ewa pomdirimu. FDA ahwehwe saa ejadie nkrato yi mu agye atum se eye. Manyama did day. Ma me so. Say dear, me feel higher there. Me kuna your best
best man. Say dear, mania jampa. Esa ne best man capsules are mensaka no. Enye hini haba mani no time papa bi. Ene dia best man capsule. Enti free neko. Best man capsules enti. Emema nyina ye free. Say yes is yade. Ye best man capsules. Say bema wa ho ade abafo. Ana wanya premature ejaculation. Best man. Say your low sperm count. Ana bema ontime nyuso yi. Prostate cancer. Ana syphilis ne gonorrhea. Enamu yare bia. Oh, best man. Ne ba testicular cancer. Ena penile cancer. Best man capsules. To us yes enti member ye free. Best man capsules. Do papa is Chad Herbal Center. Suhum Hansa Street. And the best man capsules. Abadjaso. Enti we ye bema. Entra homa ya diemu bia. Enu nyada. Obo pojuma. Ama uyama omo. Said ya media edgy chimis way. Ubanya biato. Awa baby aton rubia. Ekoko. Owuskobi Pharmacy. BB Chemicals. Ebenezer Chemical Shop. Hillside Pharmacy. Fab Drugstore. Empire So. ASM Pharmacy. Enyinem Agboko Drugstore. Achimordan. LB Amwafu. Ochiniba Drugstore. Amwafu Drugstore. Chumesi Drugstore. Kennedy Drugstore. Kofisco Drugstore. Anafi. Always Drugstore. Kade Martin Kumi Drugstore. New Abrim Hotness Chemical Shop. Koforidia. Gabson Pharmacy. And Delight Pharmacy. Accra. Case Walk Herba. Kumase. Kolinak Herba. And now to phone friend 020-8288-099. Best man capsules. You marry my head. Bring it. Hey, Capita, come on. Sifamo. Oh, boss. My head, Bonnie Bain. Ain't you wow, shine chance with the body dance? I am. Oh, boss, you know. And you want a man for a catch. Come on, get away from here. Yeah, my man. And you one year, a man for a 15 quid, Sabin previous, Pasianitia, now Gregu, and more being fan chancing Basaba said them a more dance, no quaker amount. Maybe dear, Miss Cindy Pisse, soap and chancing Papa the Bob dance on a bumpety sampety, a soto, a rebel, a huntio, a big and also there. And one in Central Jar Ghana Limited, your Central Region, Gomwa Oten off Winneba Apam Road, in Sanifaswa, and Abehuyen. Types of materials, your aluzinc roofing sheet, aluminium roofing sheet, galvanized roofing sheet, roofing trusses, design outlets. Now, your premium self-lock. I just now they are local. Premium IBR Star, Nina Bio, Yankwa, and your over 10 to 20 years warranty. Yes, also providing free estimate and technical advice. Quality blocks, quality iron rocks, cement and nails. Nina, a Busu State Tam, Friday, our 0543 323 588 and a 0362 195 912. Ebio 0262 196 734 and a 0362 195 904. Central Jar, we there for you. Central Jar, don't overpay for roofing. Ani Nkutua Egiamwa Bobia Modanso. F4, our Central Jar Roofing Ghana Limited. Wow, bra, me sha wo sisi mu beye dnio. Me sisi de gold mine capsules. Enti emu adne papa. Me ni low sperm count, premature ejaculation, any prostate wo how bia bio. Empema kwantuo nso. Sister, obo nsam. Oh, then I was me jala so irintia. Oh, Kwajo, me do who ya pa. We are done for burning. How can you say these things in the presence of my wife? Me how? And I was so I'm into also no. Oh, and you compare gold mine capsules. And be draw ya member what you feel doing what trade cro and if I be. Sound. Now do so a fro ye. Nothing so what bojuma abo beya niaji. Eh, good man capsules. Na many biato wa. Pharmacies chemical herbal shops. Just Bora Herbal Center. And way from 0244 956 710 and 050 880 4674. Akimoda, Chiniba Chemical Shop, Kennedy Chemical Shop, always, Chumesi Drugstore, Kofisco Chemical Shop, LB Amwafu, Kede, Martin Kumi, Harry Pill Pharmacy, Accra, Kings Walk Herba, Nana Buache Herba. FD, I heard said you crack to him one jatum say a year. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow any offense. Yamusa Moya Hubano and Peja immune system Nabribia. Yarientimu. Says dear, a man for the one pa and Yina etimi banaso, a shoeing Yano, a boy who buy every home. And now one pa, one dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep pinti. Ya womuntim pose, Yaria Eshomo. Imbusaba Mesa, a walk kanshi, and you may move bebia your tone in row. At 2 4 0246 28
3496. Imbus Herbal Mixture. Police in no edrono. Enkratue FDA. Asayasiye. Hey, na ifa na mokọ mo ni wanji. Oba na afa fro, ade be chi osemi ha, ade be chi bi osemi ha, won hwe no ama me. Could you work maternity home nka? Maternity home. Se okolu work maternity home a, wa fa esue no asumdwe mu a. Piem ano oda babie anaso oda babie no.